Hallelujah and Merry Christmas to you all. When we were kane Yesu Fɔmɔ Sane, on kane Sanekpakpa, boni Mateo ma. Afini hue, o kane Sanekpakpa boni Luka ma. Afine won kane boni Mateo ma. Hallelujah. We are reading about the birth of Jesus Christ. Last year we read about the birth of Jesus Christ and we read the gospel according to Luke. This year we are reading the gospel according to Matthew, but we are still reading on the birth of Jesus Christ. Merry Christmas to you all. Mateo Sanekpakpa ichokome. Kede klin kuku. Ke ashi kuku neji nyuma ke pao. Yesu Kristo Wekukpãa. Wolo Wekukpãa Yesu Kristo. Bi David, bi Abraham bi. Abraham for Isaac, Isaac for Jacob, Jacob for Judah ke enyemi meile. Judah ke Tamar for Perez ke Zerah, Perez for Hezron, ni Hezron for Ram, Ram for Aminadab, Aminadab for Nahashon, ni Nahashon for Salmon, Salmon ke Rahab for Boaz, Boaz ke Ruth for Obed, ni Obed for Ishai, Ishai for manje David, ni David ke Uriah ngale for Solomon, Solomon for Rehoboam, Rehoboam for Abiah, ni Abiah for Asa, Asa for Yehoshaphat, Yehoshaphat for Yoram, ni Yoram for Uzziah, Uzziah for Yotam, Yotam for Ahaz, ni Ahaz for Hezekiah, Hezekiah for Manasseh, Manasseh for Ammon, ni Ammon for Yosia, Yosia for Yekoniah ke enyemi meile, Beni abango amenum ke te Babylon le, ni Beni ango amenum ke te Babylon le sele, Yekoniah for Shealtiel, ni Shealtiel for Zerubbabel, Zerubbabel for Abiud, Abiud for Eliakim, ni Eliakim for Azor, Azor for Sadok, Sadok for Akim, ni Akim for Eliud, Eliud for Eleazar, Eleazar for Matan, ni Matan for Jacob, Jacob for Joseph, ni di Maria, ni for Yesu, ni achole Kristo le wule. Bele yinoi le fe keje Abraham no, ke bashi David no le fio yinoi, nyuma ke edwe, ni keje David no, ke bashi Babylon no le yinoi nyuma ke edwe, ni keje Babylon no le no, ke bashi Kristo no le yinoi nyuma ke edwe. Keje kukuniji nyuma ke panyo, ke ashina agbe, Yesu Fɔmɔ. Agbe nebo ni Yesu Kristo Fɔmɔ le yone, enye Maria le, beni Yosef eche ehiba, ni amenako amehishile, ana ake enye musu keje mumo konkron lemne. Shi Yosef ewule, ake ni genealogy le, ni etao ake ebole arale, eto eye ake eme ehekpo. Shi beni ejoni ne ahele, nun chole bofo jie ehekpo echonle, ye wola momli, ikela ake. Yosef David bi, ka ashe onga Maria le ngobeye, shi musuni ehiene, eje mumo konkron lemne. Iba afọ binu, ni owo legbe ake Yesu, eja ake le iba ahere iman le yiwala keje amehi Ishai le amni. Shi enefe ba, konino ninu chole wie, yegbalo le na le abamni ake. Na, oblayo ofro le ana musu, yefo binu, yame awo legbe ake Emmanuel, ishishiji nyumoke woye. Ni beni Yosef te shikeje wole mnile, efe boninu chole bofule kelele, ni ngale, shi elele ahu, ya shi beyino ni efobinu, ni Yosef ulegbe ake Yesu. Hallelujah. Mateo Sanekpakpa icho enyo, keje klin kuku, ya shi kuku niji nyuma ke enyo, Nilelɔi ni jebukale. Beni afọ Yesu ye Bethlehem ye Judea, ye manche Herode yinole,
Nilelɔi je bokã ba Yerusalem babiake. Negbe Yuda foe amancheni afole yo. Wona emulamile ye bokã nuwoba jale. Sibeni manche Herode nuenele ike Yerusalem fe yoyo. Ni bua manle osofo nukba ile kemla chon lo ile fe ana. Ni ibia meheni Yesu Kristo leye. Ni amekele ake ye Bethlehem ye Yudia. Shiboni balole mane. Ni bo Bethlehem ni oyo Yuda shikpon le nole. Je boji bibio fefe ye Yuda lumele atenkra. Shi omli lumo. Ni kwemi ma Israel aje. Keke ni Herode che Nilelɔi ningi. Ni bia me ficho beyino ni mulami le pue. Ni eha amete Bethlehem ni ike. Nye ani atawa abifabii ficho ni kenye na lele. Nyeba keami. Koni mihumaya maya jale. Beni amenumanchele yue mole ameyi amete. Ni mulamile ni amenaya bukale nye amenyi aun. Kiashi ebadamoheni abifabii yole yitem. Ni beni amena mulamile amenami shebaba odi eche. Ni amete shiale. Ni amena abifabii ke inye Maria le. Ni amekulashi amejale. Amefene amekotokuyana. Ni amekekele ni shikake krobo kemire. Ni ake ni ajia chome ye wola momni. Ake amekaku amese amete Herode ngondole. Amechogbe krokrono kete ameshikpono. Keye kuku niji numakete. Ke ashi numakenu. Foijee ke Ijipt ya. Ni beni ametele. Nuchole bo Foijee chon Yosef ye wala momli ni ke. Teshi. Ngo abifabii ke enyele. Ni ojofui oya Ijipt. Ni oyi jenke ashibe yuno ni make bunoko. Shi Herode ba tao abifabii ni egbele. Ni eteshi engo abifabii ke enyele nyon. Ni eyi ete Ijipt. Ni eishi eje ke ashi Herode gbo. Koni nonu chole yue yagba lole naale abamni ake. Ijipt michemi bile keje. Ye kuku niji numake pa. Ashi numake paano. Bethlehem abifabii le ahiɛkpãtãmɔ. Agbenebe ni Herode na ake Nilelɔi yele anopale. Emilifuwa ni echu ayagbegbe kembi hinfe ni o Bethlehem keje ni enfe. Meni ye afiye nyo. Kemeni ye kuna kaile. Keji abu kejebe ni ebi Nilelɔi le Sane le ficho le. Noni gbalo Yeremia kele bamni ake. Anugbe koye rama. Ya foke nkomo yeli baba o. Rahe mi fo ebi. Ni pele mi shejimu. Ejake amebe. Keje kuku niji numake nehu. Ke ashina agbe. Sɛɛkuu ke Ijipt je. Shibeni Herode egbole. Nuchole bo Foijee chon Yosef ye wala momni ye Ijipt. Ni ke. Teshi ni omu abifabii ke enyele ni oya Israel shipone no. Shimeni tao abifabii amegbele amegboi. Ni Yosef teshi ni omu abifabii ke enyele ni ba Israel shipone no. Shibeni enu ake akelao mi ye manche. Ye Yudia ye eche Herode sele. Esheje ya agbeye. Ni ake ni ajia chonle ye wola momnile. Edo eyikete Galilea nian. Ni ebahimanko ni achole Nazareth lemle. Koni noni gbalo ele wiele abamle ake. Achele Nazarenyo. Hallelujah.